Lakhipuronline putok saba April ki tang taramapan thangja numit ke Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruiba pao. Tripura da mitay mek masakhangan ba amadi tambi takpi bagi training haukre. Panchayat Mikhal ga mari lenana Bharatiya Janata Party na Cachar jila dagi vote khombagi khongjang haudokre. Chahi taragi mathakta jila lebak sakhutlup ki president oiramba silchar Ramnagar tukogi laisram tejamani laikhidre. Indian Air Force ki group captain Subhanshu Shukla International Space Station da khongsalagani. United States की Vice President J.D. Vance भारत की खोंगसता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनरगने अहानबा बराक वैली ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप लोइसिनख्रे मनामथुम यंथोख्रे अमसुंग KSA की मापन सुबह जिरी ट्रीटी ऑब्जर्वेशन लोइनना तरामरी सुबह जिरी स्पोर्ट्स मीट पांगथोख्रे हौजिक मपुंगोइबा पाउता बिरसे Manipur lenga ki Directorate of Language Planning and Implementation amasung mitei irol iek loina silon apunbalup milal Manipur anina Tripura gi Avoinagar Puthiba Welfare and Cultural Society gi mateng lauraga Tripura da choijaina na tariba mitei kungang kharada mitei mek masak khanghanba amadi tambi takpi bagi training haukre April gi tang 13 nungthil da Avoinagar da pangthokiba thorom amada mitei mek masak khanghanba amadi tambi bagi training haudokhe Puthiba Welfare gi advisor N Niranjan Dattana preside tauraga thoromadu Manipur dagi milal gi president Khaidem Ingocha mitei resource person oina S Tomba Mangang M Maniton nongmai lembi leimana chingba aduga mitei mek ki expert Tripura gi Manipuri Literary Cultural Forum gi secretary su oiriba Khoisna Mongol Puthiba Welfare ki secretary S Deepak Kumar Sinha amasung Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi assistant secretary Konsam Atul Sarukjakhe Thoromda Manipur gi laikhitraba athoba sing amasung Tripura gi laikhitraba educationist Rajkumar Jitendra Jit ki mafamda Shraddhanjali katuna minute ama tumina leptuna kai khumnakhe ngarang mitei mek expert sing Berimura amasung Pukri laikai da visit tawkre haina Agartala dagi phangba pawa sina haire Tripura da pause thola mutundo pause ki heading se manang se aata Manipur ke same the to mitei mek the sana bhori aduki mathanta pada latamas the bhori lo se pombe ati khudima mitei mek the maning tholi aduki mathanta pagana makha tholi asutona sutha sina latamas the anganna the Lariksin, scientific Lariksin, the meeting money from the Yavit Laksu. Lakliba Methagitang ani amadi tareta pangthokodoriba Assam gi Panchayat Mikhal gi damak Rajya sida Jila Parishad ki pham Chahumga Marfutra Taret Anchalik Panchayat ki pham Lising aniga chamaga Marfutra nithoi amadi Gram Panchayat Group Member gi pham Lising kunmathoi chamapan ga kun gi damak Mikhal pangthoklagani Panchayat Mikhal ga mari leinana Bharatiya Janata Party na Cachar jila dagi makhoi gi vote khombagi khongjang ngarang dagi haudokre Silkuri gi Boromba Balai Sangda Lai Khuramdana khongjang asi haudokhe Thauramatuda Barak Tampak ki chakot thaurangi mantri Kaushik Rai MP Porimol Suglapedda Lenana MLA Singh Dipayan Chakrabarti Mihir Kanti Som Niharanjan Das na chingba sarukjakhe Panbayai Cachar jila gi Jila Parishad ki pham punmanga gi manungda pham ani amadi Anchalik Panchayat ki pham chamaga humpunithoi gi manungda pham kunthra mangadi lamba yaudana mai pakte haire Kumar Mura Pabda Lakhipuronline Kumar Singh আমরা আমাদের প্রচার অভিযান শুরু করছি আমরা আজকের দিনে এটা আমরা বলতে পারি যে 162 এর মধ্যে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র 127টি কেন্দ্রে আছে আমাদের জেলা পরিষদের 25টার মধ্যে মাত্র 23টি আসনে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে ভারতীয় জনতা পার্টি এজিপি জোট একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা আমরা 100% সিটে আমাদের প্রার্থী দিচ্ছি আর একজন করে প্রার্থী দিয়েছি আমাদের কোনো ব্যক্তি ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তা কেউ বিরুদ্ধে প্রার্থী হননি অনেককে আমরা টিকিট দিতে পারিনি তারা ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করছেন কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কেউ আনতে পারেননি কেউ একজনও মানুষ সেটা
কোনো কাছাড় জেলার কোনো জায়গায় নয়, আসামের কোনো একজন ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তা কোনো জায়গাতে অভিযোগ আনতে পারেননি যে বিজেপির জেলা সভাপতি, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি কেউ কাছ থেকে 1 টাকা ঘুষ নিয়েছে। এটাই পরিবর্তন, এটাই ভারতীয় জনতা পার্টি অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে তফাৎ এবং ফারাক আছে। चाही तरागी मथक्ता जिला लेबाक चाखुटलुक की प्रेसिडेंट की फम पाइबिरंबा सिलचर रामनगर तुकोगी लाइस्रम तेजमनी हौकिबा एप्रिल की तांग 13 नोंमाइजिंग नुमित की अयुक की पुंग 3 ताबा मतमदा ग्रीन हिल्स हॉस्पिटल मेहरपुर दा लेखिदबा मतमदा मसागी चाही 63 सुख्रे महागसी रामनगर तुकोगी क्रीमेटोरियम मैनेजमेंट सोसाइटी अमसुंग श्री श्री हरि मंदिर खा लेकाई निंगसिंग खुबम की प्रेसिडेंट की फम सुपु बिरंबा मिसकने assam manipuri diaspora की प्रेसिडेंट की फमसु मतम सांगना पाइबिरंबा लाइस्रम तेजमनी मणिपुरी साहित्य परिषद असम की रामनगर ब्रांच की प्रेसिडेंट की फम अमसुंग सिलचर की जननता इराबोर श्री तिरखा कमिटी की मरोइब थौदांग कयादसु सरुक यापिरमे इंडियन स्टैटिकल सर्विस द सीनियर सुपरिटेंडेंट की फम पुरंबा लेखिद्रबा लाइस्रम तेजमनी की श्राद्ध कर्मा लागलिबा एप्रिल की तांग 19 इराई निमित्त थोकले हाइरिब निमित असिदा महाकी मरी मता अमदी महाका लुना चाना तौनरंबा मरुमपांग सिंगना सरुक याबिनबा आर के गोपाल सना प्रेसिडेंट जिला लेबाक चाखुलुक की माइकेदगी नोलुकना निंगसिंगलगले मणिपुरी साहित्य परिषद कासा डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमसुंग सिलचर मसागी मिफम अमदा साहित्यबु सौगटपिरंबा लाइस्रम तेजमनी अमसुंग राजकुमार जितेंद्रजीत अनिना लेखिदबदा अवाब फोंदोखरे एप्रिल की तांग 13 परिषद की मरु संगलेन सिलचर द पांगथोकी बथोरमदा लाइस्रम तेजमनी अमसुंग राजकुमार जितेंद्रजीत अनिना खुनाय असिगी दमक पाइखटलंबा थबक थरोम कयागी मतंगदा मरुओइबा वाफम कया थंबिखि पनबयाई लाइस्रम तेजमनी मणिपुरी साहित्य परिषद असम मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी असम अमसुंग जिला लेबाक साखरलुपना चिंगबा खुनाय असिगी लुप कयागा यामना कुइना चटमिनरमे राजकुमार जितेंद्रजीत अमसुंग लाइस्रम तेजमनी अनिना लेखिदबसी मणिपुरी खुनाय असिगी मांगजबा अमनी हाइना मिफम असिदा अमतोइना फोंदोकनाखि वाई प्रफुल्लो प्रेसिडेंट कासा डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमसुंग एन राजेन प्रेसिडेंट सिलचर ब्रांच वाई सुभंकर ट्रेजरर मणिपुरी साहित्य परिषद असमना लेंगसिन की पथरम अदुदा नोंथुंबम धीरेन के एच कृष्णमोहन के करुणामूर्ति मिश्रा एल हेरामनी खेत्रीमयम इंद्र कुमार अमसुंग राकेशना वाफम कया थंबिखि मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना लेखिद्रबा साहित्य की थौबोरोय अनि की थवाइना मपु की लेकोलदा इंगना चिकना लेरुनबगी दमक थौनिजखि थौरम अदु के एस कृष्णमोहन लमजिंगबिखि भारतना स्पेस की खोंगचता अनोबो पुआरी सेमबगा लोइनना लेबाक असगी एस्ट्रोनॉट अमा मथंग था सिदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द खोंगसालगनी इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला लाकलिबा एक्सियोम स्पेस मिशन X4 खोंगसेट असिदा महाक सरुक जारगनी हिरम असिगी मतंगदा लाउथोकलदुना केंद्र की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंहना हाई स्पेस टेक्नोलॉजी दा मालेम की खोंगजेलदा भारतना लेप्तना मांगदा चंगसिलकली भारतना हिरम असिदा मरोमदोम लेपचबा ngamba लेबाक अमा ओइबा ngamlagani हाइना महाकना थाजबा थमखि असम की सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ममिंग लेरबा बिजनेसमैन अदानी ग्रुप की मरोइबा मियोय जीत अदानी का मिफम अमा पांगथोक्तुना राज्य सिदा लुपा कोटी 50 की अचौबा इन्वेस्टमेंट की प्रोजेक्ट सिंग मपुंग फाना थबक ओइना पांगथोकनबगी मतंगदा खना नैनाख्रे सेल थादागदौरिबा हिरम सिंगदी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो लॉजिस्टिक्स अमसुंग स्किल डेवलपमेंट चिंगबा सिदनी मसिना राज्य सिगी नहासिंगी दमक थबक फंगबगी खुदोंगचाबा कया पिरकनी हाइना थाजबा पिखे यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वांस भारत अमसुंग इटाली की खोंगचता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनरगनी एप्रिल की तांग 23 फावगी खोंगचत असिदा भारत अमदी अमेरिका अनि की मरक्ता लेरिबा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेनमिटलोन की तेंगबांगनाबा अमसुंग मालेम की थाकता लेरिबा फिबम सिंगी मतंगदा खनगनी पनबयाई जे.डी. वांस की नुपी उषा वांस कैलिफोर्निया द पोकलबसु ममा मपादी भारत तगी ओइबना खोंगचत असि महाकी इमुंग मनुंग की दमक्तसु यामना मरु ओइबा मा ओइरी उषा वांस की असेंगबा मिंग उषा बाला वांस कवी अमेरिकन लॉयर ने मपाबुंग राधा कृष्ण
IIT Madras ki mechanical engineer ni aduga mamana molecular biologist ni makhoi lising amaga chamapan marfuda Bharat tagi US ta hongkibani khanghanjaba ma haukiba tha sigi tang mapanda KS Suras chahi kunmathoi anuwa singirbon part 2 apokpa kharibam Bhupendra mahak laibak thiba thodok amadagi Guwahati JNRC da ICU da laikanaduna leiri doctor na mahaki layang bagi senpham asi lupa lakh manga hena changani hairi mahaki mung manungi seltumgi awaba leibana lamdam asi da leiriba pukchel chawrbi khwai kibiki maphamda screen da ulliba QR code asida angamba sel gi mateng pibinaba YMCA gi maikei tagi nolukna haijarakle Lakhipuर District Taekwondo Association Senduna Haisnam Lekai Singirbonda Leiba Multipurpose Community Hall da Numini Chupna Chatharakiba Ahanba Barak Valley Open Taekwondo Championship Lisingani Kunmanga Ngarang Loisinkre Mana Mathumsu Yenthokre Championship asida nupa macha sanaroi Mumbutra aduga nupi macha sanaroi kuntramathoi punna sanaroi chamaga subna ama sarujake Mana mathum yenthokpagi thoramda Dr. Kaisam Dilip Kumar President Lakhipur District Taekwondo Association Moirangthem Ibungoton Nongthombam Biren Yumnam Mani amadi Moirangthem Gauramanina mathangsina mifam mapo amasung athoiba mithung oina sarujake Pagi post Inugen Makada under the current Mamanga Pagi International Championship Kolkata West Bengal Pangukiva Gold Galore Silver Lore Bronze Lore Sumaina Taekwondo Masana Asmi Akoigi International National level the Olympic Joba Masana Mani Asiga Luna Akoina Akoigi Samasi music say Angang Sinsi Nisa Amasung Mobile Asi Mayam Siki Lapung Nabona the Koina Sana Basiam Dagarway Sang Paviliam Dagarway Wiki Angang Sinsi I am on a mobile dams in Sada I am Madam J. West or Mangal Asi Bokoina Tang we Lapung Nasu Kan Sanabasi Illaga when an education discipline job Naro as a Papa Sanarogia Putupa Sigi Pandamda, Nugan Makaja tournaments, Katway Toshi, Sahigi Pantuxia and Koi Honazabani. April की तरह मंगादे की तरह तरेट फौबा West Bengal da Foundation of Kickboxing India League West Bengal Unit na sinduna amadi Wako India Kickboxing Federation na technical tengbang piduna pangthokiba Pro Kickboxing India League da United Association of Kickboxing Manipur ki sanaroi taruk na saruk yapada Thobal gi Dumnam Thoisana na Senior Boys Full Contact KG Yankai Tereta title belt lobangam kre Y Lasmi Debina Full Contact Senior Women's da second taduna silver medal amadi trophy loki Pukrambam Silas na Junior Male Low Kick KG Yankai Mari gi group da silver medal Maihobam Dakesona Junior Male Full Contact KG Yankai Tereta silver medal amadi Suras Laisram Senior Male Low Kick KG Yankai Mari da bronze medal loki United Association of Kickboxing Organization Manipur ki maiki tagi team asibu Jiribam District tagi coach Chaning Khombi Chanu amadi referee Khangembam Basantana luchingduna saruk yakhibani hairi Kanglaipak Students Association KSA Jiribam District Council amadi Jiribam Women Association of Kanglaipak Jimwak na sinduna Jiribam gi Babu Parada laiba PWD Guest House da Mapan Suba Jiri Treaty Observation loinana Taramari Suba Jiri Sports Meet ki thorong ngarang mapung phana pangthokre thorong asida Jiribam gi social activist
N. Buddhachandra Singh, KSA Jiribam District Council की President K. Somorjit Singh, KSA Headquarter की President Sukham Vidyananda, KSA Headquarter की Vice President Thiam Johnson, Jiribam Women Association of Kangleipak Jimwak की President T.H. Jini Devi, International Peace Social Advancement IPSA Jiribam की President G. Ibohal Sharma amasung Struggling Women Association SWA Jiribam की President K. Ibem Nungsi Debina mathang sitna Chief Guest President amasung Guest of Honor oina dais tapam ki thauram gi makha chatharak poina dais tapam ki basingda nampi kudol tamki bagaloinana thauram asi haudokpa oina Chief Guest na maira chukat ki thauram asi ka mari leinana miyoi kayana KSA na tauki bathabak thauram kaya bu singtha ki loinana taramari suba jiri sports meet ka mari leinana pangthokiba marathon race amadi nupi ki thauri chingbi ki makok mathang taraba singda manamathum yenthoki thauramda Chief Guest ki warol piraduna N. Buddhachandra Singh na haikibada asigumba sana konabagi thauramasina maram oiraga phattaba chinjak thadokpada mateng kya oi amasung समाज असिदगी निसा चाबगी मसिंग हंथाहलकनी हाइबगी थाजबा थमी हाइके प्रेसिडेंट की वारोल पीरदुना के समोरजित सिंह ना हाय KSA ना स्पोर्ट्स पांगथोकलिबा सिगी मरुओइबा मरमदी हौरगलिबा ना कया सिंह असि तिंजंग काइजंग दनबा तुंगी युम्बिरल ओइना मसामौ फना लैनबा मसुंग निसागी इपाक्तगी लापथोकननबा हाइदुना सिंजबनी मथंगी चाहिददी मसिदगी हेना फजना पांगथोकनी हाइबगी वापम कया थमके Yeshe Mokashimba Ramariya Suba 14 years for the country, we participate in the very city, and you Kumba, Kunakuja, Khomjinba Pao, Simon. Position in Chile, Yamson is for a Chile, Chile, Sky Chile, Yapsanga, Ari betul betul mahan dengan itu dah, kami kita dalam mahan dengan tu dia sini, kami juga sebenarnya Taiwan apa, kita betul mahan di Taiwan itu lakukan dah, masih betul tu ada sport sini. Kalau tadi no, ada matang tu macam mana terjadi? Memang kita kalau baik KSA ni, wajib apa akan sing, ya bersing lah. Kalau bagi matungna Jiribam masih Jiribam tana Manipur da lagi youth sing masih masih bagi mami yang berkata apa masih kali lagi no ada maya kawan sasi terdo maya kawan sasi nama orang kan youth sing ngomong ngomongi maya asal apa kali youth are the pillar of the nation hai na berpura dah bagi sama bagi mami yang berkata apa lagi aikoi Maya kawan sadi kamaina lakhipur sige hai me wakil lo nama kalau ina nasi KSA na sports papo kibani. Aduga aikoi na sports si sahi kuting elect na papo terus lain maka hadat ki aikoi na papo iba sports si yang kan cawang koi terkasu matan sahi lagi di lagi he na cawang papo ko bango jadi hai na nasi TV iba ima singa mali sudi ba pun nama lagi board community कोई छम नहीं रहेगी छम नहीं तुम है ना तो मनी दा बगा सिंबा होबी रको कथा दो है ले लो Kangan jaba ma liver sauthokpa amadi fatty liver oibasingidamak lakliba April ki tang 18 thangjanumita hiramasigi matangda khang hiraba Dr. N. Ranjit Singh na layenga dori kudong saba silobina bagidamak Lakhipur West Bazar da leiriba healthcare pharmacy da lakpiduna ayuki pung 8 dagina namijung pung 12 phawbagi manungda pangthokko doriba liver fibroscan toba sida adomso saruk jabiu mangjona registration gidamak mobile number 9612167161 number asida booking tobina bakhanganjari nungairaba pau yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba
saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya layengana bagidamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hariba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Energy Healing Center Rongpoda computer gi matengna anoba madi ariba anabasingbo computer gi matengna layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matengna makal makhagi anabasingi report lokthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chingba gi laina sine chingba layeng ba yaragani loinana matam sangna hu chemba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chemba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba lejare silchar rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsin birabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call to bilakna bakhanganjari Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 na makhal maka anaba kaya gidamak maming leraba doctor singna layeng bagi kudong saba pizari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS Nakong Naton amati Khaunau gi specialist amasung Dr. Rehena Sultana MD angang gi specialist Dr. Ani Asina Nomaizing kudingi numityung bapung tarani thoidagi layeng gani Dr. C.H. Rakesh Singha MS Orthopedic Surgeon Sarugi Dr. Asina Thangsa Kudingi Nungtilpung Ahumdagi Layengani Dr. Satyam Bisas MS Dr. Asina Nungsang Gallbladder da Nunglaiba Khoirin Pomba Phimosis Paraphimosis na Chingbagi Layengna Bagi Damak Numit Kudingi Ayuki Pung Nipandagi Mapan Phawa Aduga Nungtilpung Ani Makhaidagi na Numidang Pung Mapan Phawa Layengani Dr. Bikram Bhuya Dentist PTS Jagi Dr. Asina Numit Kudingi Nungtulgi Matamda Layengani Dr. Benjir Ahmad Loskorna Numit Kudingi Numidang Wairam Pung Taruk Tagina Mapan Phawba Aduga Dr. Puspita Singhana Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Tagina Mapan Phawba Aduga Nungtilgi Pung Ani Makhai Tagi Taruk Phawba Layengani Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagol Sen Irai Amasung Thangza Kudingi Nungtilgi Pung Ani Tagi Layengani Akupa Marol Amadi Bookingi Damak Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 ke mobile number 8134835398 number asida pau phawna bina bhairi Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw amukhanna Tripura da mitei mek masakhanganba amadi tambi takpibagi training haukre Panchayat Mikhal ga mari lenana Bharatiya Janata Party na Kasar jila dagi vote khombagi khongsang haudokre Sahi taragi mathakta jila leibak sakhutluki president oiramba Silchar Ramnagar tukogi Laisram Tejamani laikhidre Indian Air Force ki group captain Subhanshu Shukla International Space Station da khongsalagani United States की Vice President J.D. Vance भारत की खोंगसेप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनरगनी अहानबा बराक वैली ओपन ताइकुंडो चैंपियनशिप लोइसिनख्रे मनामथुम जेंथोख्रे अमसुंग KSA की मापन सुबह जिरी ट्रीटी ऑब्जर्वेशन लोइनना तरामरी सुबह जिरी स्पोर्ट्स मीट पांगथोख्रे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare